Oh, to se kanon na nenga motivation imo. Na kala ba fi bandozo ba ona shawama na ji moto melelo baya ya bofungola misu. Surtout bino bato uta poto bokita gishasa na ba string. E sala ga lisutu yo mela ba si string na gishasa. Oh. Na Congo ko magaza na mwambongo na poche zaka na mwa 15 balles na so mbelika mwa si Thompson na munene ya 3000 francs. Hein, uvandisi ka na coin. Wana mwa 1500 pesi lobina tonga la mukana. Moni mwa sino wana. Jaja mi bala poto ba yela string akinda. Basa Congo ba umilana ba ngoni susté Thompson makimba mwa kwanga kanga kaika na kwa veni kotika ki pa vente hein ba no kwa kinbo fungola misu vandela kanati 1h du matin au kotisi aussi mizero ki o comprendre que non tant ola mukana mwa 1500 na ba string a poto esa elo tata ba yele sur la parfum atale ba yele ba intimidation ba stick ya ba string ozara borna kokenda na musika te chaque poko kwa mwa Thompson mwa kwanga nganza mbela na kwa veni koketa na nga motivation